vítám u nového videa a dneska to je Five Nights at Freddy 1 a dneska budu napadovat hlasy, co by si asi mysleli FNAFku. Tak jdeme na to. Tak už jsme zase v nudní práci. Ty vole, jaký kreten to zase volá. Si musím vždycky vyhledat telefon. No. Co chceš? No. Kde mám svůj cupcake? Ty vole, když ho mám víc. Číko, drž hubu, jinak nás ušpůjší. Ty vole, mluví. Ten fakt si tam zase chrápe. Freddy, utíš mi mikrofon. Ty vole, ten Freddy mluví taky. Sorry, Freddy. Já si potřebuji nahrát ty struny, ty vole, co děje? Pizza. Ty vole, Čika chce pizzu. Podívám se. Že by se mi chtělo na záchod. Za chvilinku jsem zpátky. Tak už jsem zpátky z WCčka. Nebylo to tak dlouhý, ale podívám se na kameru. No, animatronici, no, nic, dám si svůj cupcake, ty vole, Čika chce sežrat svůj cupcake. Já se z nich jednou zcivoknu. Ty vole, tam nepůjdu, to mi nechce. Wow, Bonnie, to ti zvuk kytaru, jsou ahoj, something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a Budu si prohlížet kamerky. They'll most likely see you as a metal engine skeleton without a costume on. Now, sometimes against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully shove you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beads, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Čika je na WCčku. Ty vole, potřebuji chcát. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Freddy se kouká na mě. Ty hajzle, zabiju tě, jestli toho nenecháš. A čeho mám nechat? To, že ti vylížu prdel. Freddy, na to ani nemyslí, ale jo. Ty vole, poslední 2%. Děláš si ze mě kozy? Přišel jsem tě zabít. Freddy, ani na to nemysli. Freddy! Freddy, ty nevěčná svině. Já jsem ti to říkal. Ty vole, jsem animatronik. Je to v prdeli. Aspoň se jsem... Tak jo, vrátil jsem se zpátky po té dlouhé cestě, co jsem se vydával z toho. Pardon, spadla mi hra, hned se vrátil. Tak už jsem zpátky.
Takže zase ta nutná práce. Byl Freddy, jsem fakt nasral. Koukal jsem na mě, jako že by si mě chtěl půjbat. No, já jsem to nechtěl udělat. Ale když na mě koukal takovým strašidelným ksichtem, tak se ti to musel vrátit. No. Pizza, ty čiko. No, to fakt. I wanted to record a message for you to help. I Tak už actually jsem worked in that jsem office zpátky before you. Finishing up my last week. That Já was ti a to matter of peknu, fact. So kež bohu. I know it can be a bit Když Lídek overwhelming. uslyší, But I can tell you ale on there's už no nás story slyší. about it. Oho, tak to jsem nevěděl. Tak jsme v háji. Getting you through your first. Já to nevěděl. Okay? No, Let's see. co First, jste there's an psal? introductory Můžeš nám greeting vyznout? from the company that I'm supposed to read. It's kind Protože of a jsem legal takový thing, you know. strašidelnější Welcome to koukám. Freddy Fazbear's Pizza, Tak zlej, Freddy. a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises are thoroughly cleaned and No to bleached. opět jsem měl vračí Blah, nozu. blah, blah. Now, that might sound bad, To I know. potřebuji zakučit. People get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to say, Čeko, co jste those zase folks dělal? did Já to this nebyla, song to byl for Freddy. 20 years. I never had a Omlouvám chance. se. I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special No a place lidi, in the tohle hearts of by children. mohlo být Show them a všechno little pro respect, tohle video, right? tak já Okay. vás budem rád u So další just be verze. aware, Natočím to pro vás characters ještě do jednou. tend to Čusák wander dosák a bit. lidi a u příštího videa